Da li je teško biti dete? Da li je teško biti dete? Dobro dete nije teško biti. Onda ti se ne događaju nikakve nevolje. Pošlju te, recimo kiša pada pa ti govore pazi nemoj ugaziti u baru, a ti naročito gaziš u baru, onda te kore kad dođeš kući. Znači takvo dete nije lako biti, jeli to je teško, ali dete koje sluša, dete koje voli roditelje, dete koje voli prirodu, dete koje je radoznalo, pa hoće da sazna sve koliko mrav ima nogu, a koliko imali i gušteri, ovo i ono, to je lijepo, mislim, to stanje duše, saznavanja, kako je što oko nas živi je vrlo prijatno i to se događa detetu. To je stvar koji prvo saznaje i ja mislim da je to vrlo prijatno, saznavanje.